mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya, Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и техники танковой, 4 механизированных штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO.
Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi.
Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТП-Q-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск Центра продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oriol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka.
Angka yang luar biasa nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделения мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomikolaivka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya? Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke. Jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan.
Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделения мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного.
ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТП-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaivka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya? Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah,
Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka.
Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomikolaevka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan.
Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah, Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia.
Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств.
Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oriol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru.
tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomikolaivka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oriol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis.
Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделения мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaivka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya? Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat.
Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi.
Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah, Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya. Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya. Jauh lebih serius, ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika
2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomikolaevka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya,
Gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина,
8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke. Jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat.
Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделения мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaivka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oriol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya? Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat,
Di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat, sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой аэромобильный бригад, двух бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya? Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat.
Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika 2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomykolaievka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya, gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oriol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya? Bisa jadi bagian dari perang informasi.
Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah, Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya. Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya. Jauh lebih serius, ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama target sanksi utama. Dalam hal ini, kalau India sama Tiongkok masih beli minyak Rusia, mereka bisa kena sanksi AS. Wah, bisa makin lebar ini urusannya. Beijing pasti nentang ya. Iya jelas, Beijing udah kritik langkah itu. Ini nunjukin upaya AS neken Rusia dari banyak sisi. Tapi, ya itu, ada potensi gesekan sama negara lain, bahkan di internal Barat sendiri. Ngomongin internal Barat, di Eropa juga ada dinamika ya. Polandia katanya nuduh Hongaria sengaja hambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Persis. Ini contoh bagus gimana tekanan perang ini bisa memperlihatkan atau malah memperburuk keretakan yang mungkin udah ada di Uni Eropa. Jadi nggak kompak dong ya? Bisa menghambat respons kolektif yang kuat jadinya. Sementara itu, beban ekonomi di Ukraina sendiri kelihatan nyata banget. Mereka bilang butuh anggaran pertahanan 120 miliar dolar buat 2026. 120 miliar? Itu kan gede banget. Itu lebih dari 31% PDB mereka. Angka yang luar biasa, nunjukin betapa tergantungnya mereka sama bantuan luar. Di sisi lain, Rusia terus aja perkuat aliansi mereka. Kayak latihan militer bareng Belarus, itu terus jalan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, konflik ini masih panas. Belum ada tanda-tanda selesai dalam waktu dekat. Risiko insiden yang melibatkan NATO secara langsung itu nyata meningkat setelah kasus drone di Polandia. Betul. Tekanan ekonomi ke Ukraina berat banget. Sementara di sisi diplomasi ada upaya tekanan baru, tapi juga kelihatan ada potensi retak di antara sekutu barat. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan sendiri. Melihat betapa besar ketergantungan Ukraina sama dukungan finansial dan militer barat. Sementara di saat yang sama, kita lihat ada potensi keretakan di persatuan NATO dan Uni Eropa. Menurut Anda nih, gimana keberlanjutan dukungan ini bakal membentuk arah konflik ke depan? Katakanlah, 1000 hari lagi. Iya juga ya. Coba pikirkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak Ukraina sekarang di medan perang sama kapasitas dan kemauan politik negara-negara pendukungnya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang kali ini terkait dengan sanksi terhadap Rusia. Jadi dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social pada Sabtu 13 September, Trump menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi berat tambahan terhadap Rusia. Namun dengan satu syarat Tribuners, dan ini disebut penting, yaitu semua negara anggota NATO ini harus berhenti membeli minyak dari Moskow dan menjatuhkan sanksi mereka sendiri. Nah, dari sanksi yang disebut ini Tribuners, yang dimaksud oleh Trump mencakup tarif ekonomi baru yang dirancang untuk memperlemah fondasi pendanaan perang Rusia di Ukraina. Seperti diketahui ya, Tribuners, konflik Rusia-Ukraina ini dimulai ketika
2022 ini ya, saat Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina dan kini telah memasuki tahun keempat konflik mereka. Kemudian Tribuners, Trump ini menilai kombinasi embargo energi dan tarif dagang dikabarkan bisa mempercepat berakhirnya konflik yang sejauh ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan juga mengguncang stabilitas keamanan Eropa. Trump mengkritik keras Tribuners, negara-negara NATO yang masih membeli minyak dari Rusia. Dirinya menyebut hal ini menjadi hal yang mengejutkan dan melemahkan posisi tawar aliansi dalam negosiasi damai. Dan bahkan Trump juga menyampaikan kekesalannya ya bahwa komitmen NATO ini untuk menang dalam perang jauh dari kata 100%. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники танковой, 4 механизированных, штурмовой бригад в районах населенных пунктов Подолы, Крымки, Глушковка и Кировск. Потери противника составили более 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Национальной гвардии Украины и батальона иностранного легиона в районах Северска, Пазина, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, егерской, штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейской и Муравки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Калиновского, Червонного и Дорожнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу М177, уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Веселянки, Орехова, Червоноднепровки, Львова и Тягинки. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств. Hari ini kita langsung bahas situasi perang Rusia-Ukraina ya. Ini udah hari ke-1298, tanggal 14 September 2025 berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Betul. Misi kita, seperti biasa, membedah perkembangan kunci di lapangan, diplomasi, ekonomi, dan nah ini yang agak bikin deg-degan, potensi eskalasi baru sama NATO. Oke, kita mulai ya. Mari. Jadi, perangnya udah masuk tahun keempat nih. Di lapangan, laporannya masih sama ya. Serangan Rusia terus makan korban sipil. Kali ini di Donetsk sama Kharkiv disebut. Terus ada klaim juga mereka rebut desa, Novomikolaevka di garis depan. Tapi nih, Ukraina juga nggak tinggal diam. Oh iya,
Gimana itu? Mereka laporin serangan balasan yang lumayan berani. Targetnya kilang minyak di Bashkortostan. Itu kan, wah, jauh banget di dalam Rusia. Iya, itu ratusan kilometer masuknya. Sama jalur kereta api penting di Oryol juga kena. Terus ada klaim dari Kiev, korban personel Rusia katanya udah lewat 1 juta. Besar banget angkanya. Betul. Angka 1.298 hari ini aja udah nunjukin kalau konfliknya buntu dan berlarut-larut ya. Nah, soal serangan Ukraina ke target strategis jauh di dalam Rusia, kayak kilang Bashkortostan itu memang nunjukin ada peningkatan kapabilitas. Atau nekat mungkin ya? Atau ya paling tidak kemauan ambil risiko lebih tinggi. Tapi soal klaim korban 1 juta itu kita mesti ingat selalu, angka dari kedua pihak itu kan susah banget diverifikasi independen. Oke, sering jadi bagian propaganda juga ya. Bisa jadi bagian dari perang informasi. Nah, selain perang langsung Rusia-Ukraina, ada perkembangan baru nih yang melibatkan NATO secara lebih direct gitu ya. Gimana tuh? Ada laporan drone Rusia katanya melanggar wilayah udara Rumania. Tapi yang lebih signifikan, ada drone lain ditembak jatuh di atas Polandia. Wah. Ini pertama kali kan anggota NATO nembak jatuh aset Rusia sejak invasi mulai. Tepat sekali. Ini poin krusial, bukan sekedar pelanggaran wilayah udara biasa yang udah pernah terjadi. Penembakan di atas Polandia ini istilahnya insiden kinetik. Kinetik maksudnya? Artinya ada kontak fisik, ada tembakan langsung antara aset militer Rusia sama militer negara NATO. Signifikansinya besar banget. Oke, jadi lebih serius ya? Jauh lebih serius. Ini naikin resiko eskalasi yang nggak disengaja atau salah perhitungan di lapangan. Walaupun mungkin bukan serangan terencana dari Rusia ya, insiden begini ini bikin potensi konfrontasi langsung jadi lebih dekat. Respon NATO gimana? Mereka langsung kerahkan jet tempur, terus bandara di area itu ditutup sementara. Jadi kelihatan mereka anggap ini serius. Oke. Kita geser sedikit ke diplomasi dan ekonomi. Kayaknya juga rame nih. Selalu berkaitan ya. Di Amerika, pemerintahan Trump kabarnya lagi mikirin sanksi energi baru buat Rusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua anggota NATO harus ikutan. Nah ini bisa jadi rumit kan? Benar. Ini nunjukin tantangan koordinasi di dalam aliansi. Susah emang menyatukan semua kepala. Selain itu, ada juga dorongan RUU di AS buat sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu gimana? Jadi sanksi buat negara ketiga yang masih bisnis sama